Dobro jutro. U martu radim sa 12 sportista mentalni trening i od njih 12, njih čak 8 se susreće sa ovim problemom. I zato sam i htjela da snimim jedan kratak video o tome. Naime, njih 8 čak se susreće sa problemima komunikacijskim sa trenerom, to jest vezuje svoje igračko samopouzdanje sa trenerom. Dve stvari sam htjela da vam kažem o ovome koje mislim da su jako važne i mislim da će pomoći naročito mladim sportistima ukoliko se susreću sa ovim problemima ove sezone. Prva stvar, dokle god vam trener priča, ima zamerke i želim da nešto koriguje kod vas, to znači da vam daje ulogu u timu i da nešto od vas očekuje. Suština je tu, a suština je da vi budete najbolja verzija sebe i da time doprinesete timu, to jest ekipi. Kada se to izgubi, stvari postaju mnogo teže, razmislite malo o tome. Druga stvar koja je isto tako jako važna, a koja zapravo utiče na naše samopouzdanje igračko, je to što naravno trener odlučuje da li ćemo da igramo, koliko ćemo da igramo i koja nam je uloga na terenu. I te stvari ne zavise samo od odluke trenera, nego isto tako i od okolnosti. Ali ono što mi uporno kao igrači zaboravljamo, to je da jedna sezona ne liči na drugu i svaki trener nam ne daje apsolutno iste uloge u timu. Možda smo jedne godine malo više potcenjeni, možda imamo malo manje kredita, možda imamo malo manje minutaže, ali to ne određuje našu igračku vrednost. Znači, uloga koju nam trener daje ne određuje koliko smo mi zaista dobri. Ono što određuje vašu igračku vrednost je sa kolikim se žarom ujutru budite da idete na trening, koliko zaista verujete da možete da budete dobri, koliko se zalažete i koliko ste spremni da se adaptirate i prilagodite novim trenerima, novim ekipama, novim stilovima igre.